باش کردستانیین لهاویردور جیهانی ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هون همو بخیر و خوشی هاتن برنامه دنگ دیاسپورا تماشاوانین هجا ام هر دم دبیجن ام وک نتاو دوی لزمان خواه لزمان دایک زمان کردی خودی در کون زمان کردی یک جه کونترین و دولمندترین زمان دنیایه ام هر دم دبیجن که ام چه و چاوا بکن چه متودا بکار بینن کج بو هشمندیا پاراستنا زمان کردی زمان خواه لبا کرد و کردستانیان خورد بکن هم لکردستانه و هم جی لدیاسپوره بگمان گلک خباتین هجا جبو پاراستن و پرورده زمان کردی تکرن لی اف خبات مخابن تیرناکه بهتر و بهتر دوی تماشاوانین هجا ای شف مجارا ما دیسا زمان کردیه و امی بهفدور هرن آلمانیا سردانا دبستانا کردی بناوی آدار شوله بکن آدا میوان ما برز آجو آمینه یک جه خباتکاری دبستانا کردی تایبت لآلمانیا آدار شوله بله تبخیراتی برز آجو آمین تدنا بخير دبي روزا جان جالك سباس جبو چارپل میدیا و جبو و خوندنه مالا و آوا بله ام جی سپاسیا و دکن که دکاری بو ای شف ببین میوان دنگ دیاسپورا و ام کارو خباتا و بدن ناسین به تماشاوانی خواه چارپل مدیا را و کردستانی را مالا و آوا بش بو که هون دکاری بون بشتا بنی شف بله ام ما هنا کی کر سر خباتا و هنا کی ما خواندو لیکولین کر ما کر چند بش ام بشا یکم یا بشا زمان کردی و پرورده یا زمان کردی ما گو ام دست پی بکن هون یک جخباتکاری آدار شوله نه شوله یعنی دبستان با آلمانی از باورم بله ام پرسای کم جوا وها بکن آدار شوله دبستان آدار شوله کنگی و چاوا دست پیکر افکر جکوهات دست پیکر چاوا بو بله آدار شوله دبستانه که زمانی کردیه لی نتنج بو زمانی کردیه هر وها جبو موزیکی و جبو گلک بشیندن امیل سر بپیون رامان دامزری آدار شوله جوان تنگزاره جوان تنگزار 25 سال 30 سالی ده دواره زمانی کردی ده خباته دکه گلک چاراکی نوین هبون گلک کورس و درسین تایبت ددان چه کومی چه یک دپیره گیها وی رامانه گودوی کو ام ایدی دوستانه که آوا بکن 2016 ده بو شخوی گاوی جی مهفدو ناس کر لبرلینه دست پیکر برنگه کی تنی آنلاین جی دوستانه تنبو وی گاوی دست پیکر 2016 ده و هیدی گاو بگاو گیها ارمانجا خو که 2019 ده ایدی ناونیشانه دوستانه چه بو آوایاوی لباجاری برلینه لشاردریا نوی کلنه نها هيا هون دسپیکه ده خواتکاری و یا جی ده آواکاری و ده جبلی برز جوان تنگزار هون چند کس بون تقریبا هون پر بون یا هون هندگ بون پشتی جوان از باورم بسه کسان دسپیکر و دسپیکه متنه گوت امی کورسین کرمانجی بدن لی آلمانجا متمی او بکو امکاری خو برفره بکن ام حموز آراوا بپیک بینن ده دبستانه ده و در فتا دانا وان درسان هبه و هر وها وقت ما گوت موزیک و تشنیده و ایرو روش از دکارم بیجم خواتکاری ما یه آداره دسر دهارنه و کنگی دست پیکی آنلاین بو و کنگی دست به یا پرورده یا دنکر یا کو خونده کارتین لدبستانی دخوینم یا جهین دبن فیر دبن آره
مزدان ده پشتی کو درفت چه بو کو جیمه چه ببه آوایا یعنی ام کارم بیجن دو اوده سه اوده نه زیل باشتاین شتراسل نوی کلنه پشتی کو درفتا جی بدست مکت ویگاوی مگو ایدی ام دکارن نها ام کورسی رو بروجی بدن ابغزنس نتانه اونلاین و جویگاوی شون و مدست فکر کو ام کورسین رو برو بدن ایجار نتانه یه کرمانجی. بله. تقول نتنه کرمانجی یکسر پرسادنج بکم جبلی کرمانجی چه زمانه دن یا جی کرمانجی زاروای کردی زاروای کرمانجی و زاروای دن چاوایه اره ما بستامن جی افبو وقت مجود دسپیکا ما اونلاین و دسپیکا کو مدرس دان متنه کردی کرمانجی ددا لیپشتی کو جیه ما چه بو و خباتکارین ما بهتر بون هلبت ما خواست کو ام هرسی زاراواین سرکه ایکو بهتر تین آخافتن کرمانجی سورانی و زازاکی مدست به هرسیان کر هلبت پشتی کرمانجی مدست بکه دست به سورانی کر و تپیره زازاکی و نها ام بهیوین کو ام بکاربن ام کورسی هورمانی باخل دبستانه ام بدن یعنی ام تنی ما مسته مانه کو ام نها ما مستین هورامی ببینن از باورم پرسشی هبو یعنی چند بشدار آماده نه بله از ریب بله خوندکارین و بهتر کینه من خواست از وی بپرسم زمان کردی دناو نفشه نود چاوایه جوانجن بهتر کی خوازه او بهتر کی جان خباتا و بهتر سر کی جان زراوی کرمانجی سورانی زازاکی سر کی جانی نکو خباتا و بهتر لگور بگو من سرلیدان و خوندکارایه تنک آگاهداری سروی بدم بهتر کی جان زراوه پیشتیم یا جتی خواندن یا جتی لپرسین بله از دست به پرساتای بیامین بکم اری زاراوی کرمانجی بهتر تخواستن از بین اوجی تشتکی آسایه جبرکو لکردستانه کسینگو کرمانجی دپیون هجمارا وان بهتره و هلبت افجی باندورا خودکه کو کورسین ما ین کرمانجی بهتر بن دپیره هجمارا کورسین سورانی دپیره مخابن از خوازم بیجم بشدارین کورسین زازاکی جبرکو در فتحیه کو امگل کورسان بدن زازاکی لی بشدار پر کیمن لوما ام فکرین وک کومادو بستانی وک تیم وک خباتکارین دو بستانی کو ام بهتر ایدی گرانیا خواه بدن سر زاروای زازاکی جبرکو وک هند زانن تماشاوانی مجید زانن براستی او زاراویه که د مترسیه ده د خطره ده یعنی هدی تی بشافتن لوما مگرانی خودانی سرنها پرساته درباره بشداران کی بهتر بشداری کورسین مده بنوسا بله اره بهتر دناف اره جوان جن نافسره چاوا یعنی بهتر کی پرسا من او بو بهتر کی سرلیده دیج بو که هینی زمانه کردی ببه او کی جنبش خواهد گود کی جنبش زیده تره بله لگور تمنی وان از دکارم بیجم تانها زاروک کیمن مخابن جبرکو ام دخوازن بهتر دناف زاروکان ده ام زمانه کردی بلاو بکن ام درسی زمانه کردی بدن تانها تبل همو هولدانان هجمارا زاروکان هین پچکی کیمه بهتر کسین جوانن و هنجی ناف سرد ناف ده هنه لی کتجمر بیجی چی کسن بهتر ایکو بشدار دبن از اشتر بیجم بهتر آلمانن آنجی اوروپینه کما یکم یا هری مزن آلمان و اوروپی تیوی مبسته جنمسا کی جان غریبه کی جان اوروپی یعنی کی جان سویسرایی جبرکو بهتری کورسین ما کو ام بکردی ددن ام
كردي ألماني ددن كردي ألماني لو ما كسين جي ألمانيا جي سويسرا سويسرا جي نمسا أو سوريا أفانا لباما بشدار دبن هر وهاجي أم كردي إنجليزي جي ددن لو ما هم بشدارين ما جي أمريكا جي هنا أو جي لباما لبانا كرسي أونلاين بيجمان كورسين أونلاين هلبت كورسين أونلاين شخوا قاواكو كسين جدر في برلين بن ام كورسين اونلاين ددن لو ما از کارم بیجم پرسا کورسين اونلاين جي پر جارنا بهتر جارو برو جبركو ايدي جوار هيسانتر تو دكاري لفيينا يبي تو دكاري لبازل بي تو دكاري لكاليفورنيا يبي وت كورسا الماني دبشدار ببي وما يمين ببورا روزا بشتي كسين المان واوروبي وامريكان بيجن كردين کو بزاروتی فێری کوردی نەبوونە ئام پچێک فێری کوردی بوونە و ئەو ژی ئەس دەکارم بێژم بەلکی بهتر حتانەها ji باکووری کوردستانینە و پشتی دگهێن تەمەنێکی دخوازن کوردیا خوا بە پێشبەخینن تێن بەشداری کورسێنە هون چاوا خود کوردێن لە ئەوروپا چاوا بووە دەحسن چاوا زانن هون هەنە چاوا پێدا دکن هون کیژە مەتۆدا بکارتینن ژبلی دیجیتال هون چی مەتۆدا بکارتینن کە خوا بگهینن کوردانان بیانیان ji بۆ ku کوردی بخوێنن زاراڤایên کوردی بخوێنن پەلاوە دی پەلاوە تەماشا کرد بەلێ me hinek foto jî hene wêne jî hene belê وەک tu dizanî îroro jiyan hema bûye online tu dinivîsî zimanê Kurdî dibistana Kurdî malper ji ter derdikeve evaya alîkariya me dike lê em bêjin li ser asta Berlînê ez ê dest pê bikim li Berlînê gelek dost û hevalên me hene çi hevalê dibistanê çi hevalên me yên taybet evana hemû zanin ku ev dibistan heye ku ev kors hene ango têkiliyê me bi kesan re bi saziyan re bi komelan re her wiha em gelek çalakiyan di dar dixînin di dibistanê de ev çalakî jî dibin derfeta nîşandana karê me belê li kursên adar şûle yên komî û yên yekeyek kursên zarokan û kursên ciwanan hene hûn dikarin hinekî ji me re behsa wan bikin hinekî berfireh em agahdarî bigirin belê yên komî çawane yê yekoyek çawane û yên zarokan û yên ciwanan beş bi beş in ez bawerim belê belê yên zarokan ez dest pê bikim em hewl didin bi rastî ku em bingeha zimanê Kurdî ji bo zarokan harê ziman ha gotin her tiştê bi ziman bi girêdayê ku em li bavan zarokan em vê bingehê xurt bikin taniha wek min got hejmara kursên zarokan kêmin lê hene neku bi derbekirtûn hene û em bihêvîne ku bi demê re em bêhtir karibin dêw bavan îqna bikin em têxin serê wan ku zarokên xwe bişînin kursên Kurdî helbet em di vî warî de em guh didin jî rêbazên ê perwerdehiyê pêdagogiyê bi zarokan re li gor rêza almanan li gor sîstema wan lê di heman demê de bi rengekî Kurdî yanî piçekî nekarekî hêsan em hewl didin ku em ziman û perwerdehiya zarokan bigihînin hevdû deqene bi pêkûrêk ve biçe kursên mezinan ê ciwanan ê mezinan ewana wek me got wek te jî got kursên komî hene û kursên ê yekeyek hene ên komî çawan roza em dest pê dikin bi a yek yek em dibêjin wa korsa me a yek yek di filan rojê de dest pê dike beşdar xwe qeyd dikin beşdar dibin gav bi gav em bi van em bi vê komê re berdewam dikin hin dimînin hin di nîvêrê didnêrin zehmet hin her wiha carna em digihînin heta
بێیەکێ خوا کو دەبێ بێیەک دەبێ بێیەک یەک بێیەک دو بێیەک سێ بێیەک چار ئاستە هەر دەرە بلند دەبێ جار ناژە 4-5 کۆمان ئێکو ئەم بێژن دەست ئایەک یەکردن جوان گاوام بگهێن بێیەکێت نەری کۆمەک مایە ئەفژی تشتێکی ئاسایی نۆرمالە دو هەموو زماناندا وها دەبێت هن جوان دەبێژن نا ئێمە داخوازیک من تایبەت هەیە ئەز لەسەر زمانەی کوردی ڤەکۆلینا لێکۆلینا ئەس دخوینم ئەس زمانەی ڕۆژهلاتیان gelek zamanan dixwînim daxwaziya me di komê de ez nikarim bi pêk bînim dixwazim ku em jê re kursên yekeyek bikin û em vêya êdî li dar bixin. Pir baş. Em di adar dengê te qut bû bibûre? Bibûre me gu kursên yekeyek daxwaziya beşdaran e. Pêdiviya wan bi çi hebe? Beşdaran e, belê. Belê. Li adar şûle li gel kursên wenî ziman yên muzîkê jî hene yên saz yani we dest avêtiye hem perwerda ziman bi Kurdî û hem jî çanda Kurdî û înstrumentên Kurdî ya jî înstrumentên muzîkê wek tembûr û gîtar û def û bisq û înstrumentê din jî ez bawerim hene. Tu dikarî nekî behsa wê jî ji me bike wekengî dest bi van kursan kir û kî bêhtir tên van kursana ciwan navsere dîsa aynî pirsê bikim dîsa Kurd an Almanî yan biyanî yan kî çawa ye ji ber ku li gor agehedariyên ku min xwand ya jî min girt yani tembûr def bêhtir aliyê me ne înterese çawa ye. Rast e pirseke baş e gelek spas. Di warê muzîkê de beşdarên ku niha beşdar dibin berova jî kursên zimanin bêhtir Kurdin bêhtirin ji Ewropiya ta niha gelek ciwanên Kurd û ev jî ez nêrim balkêş e gava ku bi muzîka Kurdî ve jî bên girêdan biriya muzîkê dikarin derbasî çanda xwe baş bibin her wiha ziman gelek ciwanên Kurd beşdarî van kursan dibin gelek hevalên me kursînî baş pêşkêş dikin di dibistanê de ew jî gava ku avayî bi dest me ket û cihê dibistanê çêbû yekser me dest bi van kursa kir ji ber ku yek ji daxwaziya bû yek ji hêviya bû gava ku online tenê me dersên Kurdiyê kurmancî didan yek ji hêviya min ku gava ku cihê me çê bibe em ne tenê dersên Kurdî kurmancî bidin em ê dersên Kurdî bi hemû zaravayan bidin lê em ê dersên muzîkê jî bidin û her wiha tişt nedin çalakî nedin ku em dikin di dibistanê de. Belê li gelek welatên Ewropa di nav Kurd û Kurdistaniya de ciwanên yani nifşên nû gelek muzîsyen hene li Danimarka wek Tobias Rahîm Kopenhagen rakir serpiya bi muzîka Kurdî û bi govenda Kurdî bi delîlo tişkî xweş bû hestên Kurdî geş kirin ez dizanim û bawerim ku gelek ciwanên Kurda dixwazin înstrumenta hîn bibin taybet jî saz pir tê lêpirsîn ciwan hejmara ciwana di vî warê di çawayî ciwanên Kurd te got bêhtir Kurd tên ji muzîkê bêhtir ji a ziman hejmara ciwana ya jî an zaroka çi xese yani li gor daxwaziya we bilind e an ew jî Ayn wek ku tu bi me re ye roza ji xwe kursên tembûrê ê sazê bi rastî ji gişa bêhtir tên xwestin lê tê pirsîn û bi taybetî ji alî ciwanan û em dikarin bêjin kesê nûhatî ê ku di neqeba 14-15 salî berjor ve kesên nûhatî pir pirsa van kursan dikin û beşdar dibin bi rastî û zû bi zû bi pêş ve dikevin niha tu derbasî dibistanê dibî tu nerî wê 15-20 tembûr dalqandîne def li viran e gîtar li viran e pêna merov fire dibe.
بله دواره پیدا کردن مامۆستەیەن موزیکا کوردیە ژ مامۆستەی ئینسترومنتان دوێ دون زەحمەتیە دکشینن باوەرم gelekن lê belê Kutubidî ber mamosteyên zimanê Kurdî yên mozîkê merov dikare bêhtir bibîne ji ber ku wek te jî got hejmar baş e û zanyariyê wan jî baş in profesyonel jî hene êko bi rengekî pak kar dikin û li derdora me û li Berlînê bi rastî hejmarek baş heye belkî şansê me baş e ku li vir hejmara Kurdan jî pir e Loma ez dikarim bêjim taniha pir zehmetiyê wilo berçav duwarê peydakirina mamosteyên mozîkê de pir tune ne duwarê ziman de piçekî destpêkê hebû niha baş e wek mişter got hejmara me baş bûye lê dîsa hîn pêdiviya me heye pirsek ku pratik di serê min derbas bûna ez bipirsim mamoste dema ku beşdaran hînî înstrumentê dikin gelo kîja zimanî bikartînin bêhtir Almanî yan Kurdî ji ber ku mijara me bêhtir ziman û xurtbûn û hesbûna zimanê belê bêhtir Kurdî ye bi rastî û helbet li gorî beşdaran dimîne û li gorî mamoste jî gava ku mamosteyekî Alman bi hevalkî me heye mamosteya gîtarê ew kursên xwe bi Almanî dide lê wekî dî yên bêhtir ê mozîkê jî bêhtir bi zimanê Kurdî gelek baş e ez bawerim lê adar şûle ka hala bi Almanya me telafuzaya têrê dike şiprax kafe yani kafeterya ziman ya bi Kurdî Almanî heye dikarî nekî behs bike ev fikir çawa bawe pêda bû berdewamiyên kafeterya we bêhtir kînin yani em bêjin kafeterya ziman kafeterya ziman kafeterya ziman çayxaneya ziman tu çawa bêjî madam te got kafeterya ez ê desturata ez ê belê erê bi zimanê Ewropî dibêjin kafe jî çayxane belê Alman dibêjin Sprach kafe te rast got ev raman me ne destpêkê bi pêk anî ev bû qederê salekê em dikarin bêjin di 2022 de havîna wê de em pêramiyan me got pêdivî heye daxwazî jî heye ango kesên ku fêrî Kurdî dibin li ba me dixwazin carinan heftê carekê bên bi hevdû rûnên li ser mijarna vekirî Kurdî bipeyivin û her wiha jî duwarê zimanê Almanî de gelek kesên nû hatine ne penaberên nû kesên nû hene û dixwazin Almanya xwe bi pêş vexînin carna derfet bi dest wan nakeve û gava ku li adar şûlê wek maleke Kurdan dibînin me got divê ku ev jî hebe loma niha ev qederê salkê li ba me bi her du zimana heftê carekê kafeterya ziman heye carekê bi Kurdî û carekê bi Almanî beşdarên te ji min pirsî beşdarên zimanê Almanî yani kafeterya zimanê Almanî ji bo Almanya xwe bi pêş vexînin bêhtir yê herî bêhtir Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne û beşdarên kafeterya zimanê Kurdî Alman Ewropî û ji her çar perçên Kurdistanê tên wê kafeteryayê ji her çar perçên pratika zimanê ku hîn dibin dikin ya ji devoka ku hîn dibin dikin belê belê gelekî spas bi rastî xweş e mala we ava li adar şûle danasîna pirtûkan û semîneran tê dayîn ez xwazim bipirsim çi pirtûkin bi çi zimanîne semîner li ser çi mijaran tên dayîn ji ber ku adar şûle wa xuyayê pir dewlemend û berfireh in gelek beş in min jî xwast ez beş bi beş agadarî ji te bigirim belê
بشا پێشەنگەها چاوایە. بله از بهێویمە کو ez îro baş li ser hemû beşan karibim bipeyivim ji ber ku ez îro nûnertiya adar şûlê dikim lê ez tenê di beşê kursên zimanê Kurdî de kar dikim lê xemana xwe min zaniyarî û agahî kom kirin. Belê dixwazin adar şûle bi hemû beşê wê bidin nasîn û li ser bipeyivin bi temaşevanê xwe parve bikin. Beşa herî giring ku me dest pê kir beşa fêrbûna zimanê Kurdî û zaravayên Kurdiyê nav Kurdên Ewropa û Kurdên û Ewropiyan û biyaniyan de belê. Belê rast e em gelek pirtokan didin nasîn û semînaran jî dar dixênin. Pirtok bêhtir yan li ser zimanê Kurdî ne yan bi dîrok û kultur û folklora Kurdî vegirê dayîne yan li ser wêjeya Kurdî ne hemû di vê çarçovê de ne bi rastî. Gelek caran me wisa kir ku nivîskarê pirtokê bi xwe beşdar bû li ba me ew bi xwe pirtoka xwe dide nasîn pirs û bersiv hene her wiha kesên beşdar jî pirsên xwe dikin û bi rengê semînara jî em gelek caran danasînê dikin û di pey re carinan jî kesê ku ew pirtok nivîsî nivîskar ku bixwaze pirtokê jî bifiroşe îmze bike li ba me em wê derfetê jî dikin. Herî belê gelek spas. Şevbihêrkê we jî hene şevbihêrkê we mijarên we çi ne hevdîtinê we çi ne armanca şevbihêrkê we çi ye? Kî tên şevbihêrkê we? Navxweyîn û beşdarên kursên we ne an wekî din jî tên hûn ji bo çi şevbihêrka bi çi armancê li dar dixin û her çenda çawa yanî her heftê carekê carekê çawa ye belê. Şevbihêrka jî kefe heye û ev jî hevdû temam dikin bi rengekî. Erê em carna wisa dikin em piştî semînara û danasîna pirtokan em şevhêrkê berdewam dikin carna jî em şevhêrkê serbixwe dikin. Armanca me ew e bi rastî ku em Kurdan bînin cemhev û em gelekî kêfxweşin ku bi rastî belkî yek ji derên kêm li Berlînê ku Kurdistaniyên her çarperçeyên Kurdistanê tên dibistana me bi rastî yanî her wiha Kurdên Sovyeta berê jî tên em bi vêya gelekî serbilindin. Loma armanca me ev e ku em bên cem hevdû em li hevdû guhdarî bikin em hevdû bêhtir nas bikin em bi hevdû re demê derbas kin biborînin îcarê gava ku şevhêrk serbixwe be em jêr mijarekê dibînin yan carna şanogeriyê em bi rengekî şanokekê biçûk carna xwendina pirtûkekê ye carnan tenê mozîk e mozîk û stranin em distrên em dîlan dikin atmosfêrik çê dibe tiştekî pir xweş bi rastî êdî tu keda rojan ji bîr dikî tu biyanî û xerîbiyê ji bîr dikî bi rastî loma em bi van biriya van şevhêrka jî em geş dibin civaka me bêhtir hevdû nas dike her wiha wek berî destpêkê mişter got karê me jî bêhtir diyar dibe ku adar şûyê çi ye çi karî dike çil cem me hene çi çalakî hene. Belê em werin wek me got adar şûle gelek di gelek cûreyan de xizmetê dike yek jê jî beşa pirtûkên li ser zimanin ev çi cûreyên pirtûkanin û li ser çi babetê ne xîtabî kê dikin ciwan zarok û yadin jî pirtûkê we yên îlîstrasyon û tomarên deng jî hene gelo li ser weşanxana adarê belê. Belê niha weşanxaneya me heye ya adarê berê tune bû wek mînak pirtûka ku beşdarên me kurmancî jê hîn dibin jê fêr dibin nivîskar ciwan tengezar e navê pirtûkê ew e ez ji te hez dikim Kurdî hîn dibim.
işli bediş kod işleyene. O da leane kod işleyene. بوی رنگی ده پرتوکن یک جبر کو یک بچوک جی پیره ji bo lêkeran û ji bo tiştên wekî de wek bêjin tiştên zêde bi ser diku me re karibe baş bixwîne ez serê te naişînim wek mînak berî ku weşanxaneya me çê bibe evaya me li derve çap dikirine lê niha em dikarin em bixwe em vê pirtoka xwe çap bikin her wiha niha em gelek pirtokên bi ziman ve girêdayî em çap dikin wek mînak niha pirtokî me heye stranên zarokan me ewaya jî çapkirî amade ye pirtokên ez bawerim li bira navên nivîsî bûn an ez naxwazim navan bêjim tenê ez karim bêjim pirtoknî ê wêjeyî û ê dîrokî divan beşan de yani weşanxaneya me weşandiye û derbarê pirsak û tomarên me hebin ya tune erê li ba me halê hazir tiştên navbestî me de ê heyî tomarin hene ji bo fêrkirina Almanî ji bo asta nizin asta destpêkê ve bi deng ev tomarin hene sîdiya stranên zaroka heye ew jî amade ye û lê tiştin di jî amade dibin ji bo jî belê ez ê dîsal vê pirsê vegerim bes ez xwazim pirsek din bikim bawername kurmancî soranî bi taybetî ji bo mamoste wergerên sondxwarî çi ye tu dikarî behs bikî ew çi bawername ye bawername sertîfîkat kesin hene divê ku niha gava ku ez bixwazim li zanîngeha Almanan bixwînim ji mir dibêjin divê ku astatayî ziman em bêjin C di do be sê tisbayî li gorî tiştê tê bixwînî mamostetî bi wergêr bi her wiha ji bo Kurdî jî gava ku tu bi zimanê Kurdî bixwazî kar bikî wek mamosta wek wergêr divê ku tiştekî fermî li destê te de bi sertîfîkat bawername ev bawername tu nikarî ji cem mamosteyekî nesûndxwarî bistênî ne ji tu nikarî ji dibistanekî normal ku ne qeydkirî be loma ev serkeftinik bû ku adar şûlê karibû li ba Almanan û bawernameyek fermî bi dest xwe xîne ku ev bawername gava ku tu pêşkêş bikî tê qebûlkirin û ev bawername navê wê bi Kurdî Bakuzib yanî bawernameya Kurdî wek zimanê biyanî gava ku ji asta a di do dest pê dike li ba me heta C di do gava ku li gor pêdiviya te ji bo çi dixwazî tê bê derbasî ezmûnê bibî helbet ev ezmûn jî ezmûnek fermî ye pirsên wê di hemû warî de ne wek asta ezmûnên zimanê Almanî û îngilîzî û her wiha yani Kurdî jî zimanek wekî Ewropî ji rêzê wek di wê astê de belê di vê astê de belê li malpera adar şûle dibêjin em garantiyê didin ku hûn ê memnûn bin ji perwerdeya me ev piştrastî û xwebaweriya we ji çi tê hûn wê piştrastiyê dibêjin ku hûn ê ji me memnûn bin me hinekî temaşe kir li rûpelawe bi rastî jî hûn gelek karê baş û giranbiha dikin belê ka behs bike baş e ez bihêvî me ku em vêya bi pêk tînin ji ber gelek sedema yekem hemû xebatkarên me ziman hezin welat hezin Kurdistan hezin Kurdî hezin ji zimanê xwe ji welatê xwe çanda xwe hez dikin ango me gelek caran karê xwe bexş kiriye û em dikarin niha jî bikin û em dikin armanc ne
تريد كارين دن مرد بي از بنيرم كابي از ما هيج قاسي وردقرم بي چاوا پر اجبركو آرمان جامعي بيشي زمان حسكرنا زمان وولات وكردي وكردستاني لوما همو خبات كاري ما فيا بدل خوشي دكن قاباكو فيا بدل خوشي دكن قالك جاران ام زيدي دمي ددن لكورسان ده ام دمي درباس دكن ام قتلي نانا انتني ام دخوازن ويرا ما بگی ام دخوازن کو او بشدار كيف خوش بگه دا خوازيا خو هر وهاجي هاي ما ج كواليتيت هي كاليتا چاو ام لهفدو كوم دبن هر چند داكي برسين ما هنا ام جهفدو برسن ام دبين دنيرينام دا افايال ورد في كوساب افايال ورد في كوساب تدفرات چاوا كر دفر چاوا باشتر دمشه ام هول دنتم كو ام كاري خو رخنه بكن و ام بپیش بخین لو ما ام دبين ام بهيفينا كو براستي کسی کو بشدار ببن دل خوش بن بله کلک سپاس آدار شوله خباتا ورگره جی دکه تذكرين كي بحساوي جي بك چه ورگرن جي كي جا زماني و چاوا وجبوچه بله هن هفكارين ما هنا هفكارين آداري كو زماني وان يه ألماني و ايه انجليزي ألماني يان انجليزي قلكي خورته لوما مدى سبيكر كو ام برتوكني بخوا جي انجليزي جي ألماني بهتر رومان ام ورگنين كردي ولبيرا ما دريه ورگراندنا بگشتي بكر انگو هن ألمان تين جمرة دبيجن ام دخوازن هم في برتوكي جمرة بكن كردي چه كرمانجي چه سوراني ميناكا آهري نو از خوازم اشترى بيجن بري ده روجان اندو هفتيان انترناشيونال ريسكيو كوميتي او بنابدنگ كل سر جهوي لأمريكا يكو اينشتاين ده 1903 ده لدار خستيه اف كوملر دامزران ديه هاتن جمرگوتن گو پرتوكا كا لسر پروردهيه بي تندوتوجي ام دخوازن جالماني ام بكن كردي و اف برجمه كرن قالوا ام امادنه يان ام نا امادنه انغو ام تشنا وساجي وردگرين بله لكي سپاس پرسک من الدن هفكاريا آدار شوله بزانينگه هاره هي گلو ين ألمانيا ين أوروبا هفكاريا ووقت بستانا تيبت يا زماني كردي پرورده زماني كردي بزانينگه هارجي هي ألمانيا انجي أوروبا ولاتين دن اري لألمانيا هي مقالك تيكلي آفا كرنا تانها هفكاريا فيلمي چينا بويه لي لفرنسا نها هفكاريا ما بزانينگها رؤي نيره هي بله بيبي مكون مباش بالافكر فرنسي هو اري هفكاري باش هي وجارك يجي مامستا دكتور صالح اكين جوراهات زمينارك لباما لاداري الدارخست لسر ستاندرد كرنا زماني كردي انغو اري افتيكلي هي وام هاول ددن برفره بكن براستي بله گلک باشه ماموستا پرسک دن بکم لسر روپلا آدار شوله از باورم هم پرتوک يعني پرتوک جي دفروشه ولسر داخواز و سپاریشان مروف دكاره سپاریشا بده و لهر دري أوروبا اف چه جوره پرتوکانه و هون چه پرتوکا دفروشن و كرينفاني واكيني ياجي كي برتوكا بهتر جي سارو بلاوا دكره دبستانن انوستاني چنه بله لاجي كسي نورمال كو دخوازن زماني خورد بكن و جي كي جام بشي اوروبا انجي جي كردستاني انجي جي جيهاني بهتر هون دفروشن ياجي بهتر سپاريشتين داين
اره براستی پرتوکین کو ام دمال پرا خود جبو فروتن نشان دادن بهتر یان ای وشان خانه یا منن یان جی پرتوکین کو لبامه تین داناسین لبامه الدبستانی نویسکار جمر دبیجن شکرما خوندکارن هون سرمار پرا خوشی بلا بکن جبر کو لبامه دمینن او پرتوک بشک جوان پرتوک لبامه دمینن لی پرتوکین کو بهتر براستی تی تنبیه دکن و دکرن جمع او ای فیرکرنا زمانی کردیه یا دبستانا یا اکم بنافکر از جتحز کردی هین دبم و لوما جی نها وکم گوتبو پرتوکن ده ام دخوازن سالا بی ام وشینن و ام بدن وشاندن ام لسر مال پرا خوشی بلاغ بکن او جی بهتر درباره زمانی کردین و از باورم و گلک سوده جی ور بگرن کسین کو دخوازن خوفیری زمانی کردی بکن بتنی جی یعنی ها بریا کورسان به ها بریا پرتوکان به بله گلک سپاس ما پروژه نوی نه هنه تحسا گلک بشه دولمندیا دبستانا شولکر آدار شوله تو پروژه وی نو هنه جبو پیش روژه که هون لبان بشه خوازیده بکن آنجی ام دخوازن بلکی دمکی نیزده ام کافیتریا مالباتان چیکن او جی چه تی چوه تیه تدی لجمع کافیتریا زمان هیه زمان وگیره دایه نه لی ام دخوازن جبلی شب هیر کان ام هفته جاره که کافیتریا مالباتان چیکن دخنه هر کس دانه به فلان روشه ده فلان ساعته ده آداره ده از دکارم هرم چای که وخم دوستکی ببینم لسر درد و کلی خوام بپیوم یا لسر کاری خوی روزانه یا لسر هیویان و لسر پیش روزی ارمانجام اوه کود دمکی نیزده ام ویا بپیک بین بله گلک سپاس ما مستز خوازم جبر که هون کارک و خباتک پرهیجا دکن لسر زمان کردی چاندا کردی و هم جی سوسیال جبو کردین لدیاسپورا تایبت لالمانیا از خوازم انک پرسه ستاندارد ایکو ام پرانیج میوانه خوی دنگ دیاسپورا دکن خوازم جی تجی بپرسم وکون زانن اسیمیلاسیونا سیستماتیک یا دولتین داگیرکرین کردستان تالانک مزن لکردان کری پرانی جی و کندزانن دناف دن دوار زمان ده و تایبت جی لباکور کردستان بشاهری مزن لگل ویجی ام دیسا دبینن که نفشه نو تایبت لدیاسپورا گلک خواندنه و سرکفتینه و لگل قاده جواته و هونجی شاهدن که جی گرتنن هلبت افجیه کف خوشیه لیم چی بکن که جوانو نفشه نو تایبت لدیاسپورا به هشمندیه کردیاتی مزن ببن و خباتا ناسنامه خویا کردیاتی بکن بهتر جی زمان ام چی بکن؟ از باورم لگور نیری نامن جماله و دست پیده که گاوا کو تزاروکان پرورده بکی کو اف زاروک بخوا باور به وکا کرد جبر کردیتیا خو فدی نکه وکو دجمن دمجیا گلکان ده چاندیه لمالی جیاناتا به کردی به زمانه کردی المالی به موزیکا کردی المالی هبه رابون و رونشتن به کردی به و دیسا از دویجم دوی کو بیش رو وکرن جوان زاروکان را کو امجی ملتکن چاندا ما هي زماني ما هي ولاتي ما هي قادا ما هي افتشتين كل فرال ورا تنگوتن دویکو هاي وجه هبه لوما جمالي و دست پیدکه هلبت گاوا دو یمین گاوا کو ام بیجن وک وان کورسی ما ام نابیجن کو ورن لآداري خواه قید بکن لی کورسین کردی دوی کو های مروج ویاجی هبش برکو مال دست پیکه لی
گاوین ده دوی مرل سر آوا بکتم بزمانی کردی و کورسین دیلانی هنه کورسین موسیقی هنه یعنی جیان بکردی به تشتکه داوی جی از دخوازم بیجم جبو ام پچکی جی لگور رئالیتیت لگور راستیه جی ام بیجن دوی اف نفشه نو جی د کردیتیه دو دزمانی کردی ده جی پیش روژا خو سبر روژا خو ببینه لوما گلکی گرینگه اف جی بهتر جی سازیان تی خواستن جهیزان تی خواستن کو در فتین کاری به زمانی کردی جی هبه کو اف کس جی اف خورجی اف جوان جی زانه بگاوا کو گرانیا خدای سر کردی باشه عالی کی به ناسنامه عالی کی به دیوباف ولات لی دوی کوش عالی کی وجی پیچه کی ام نابه سدیست سبر روژا خو پیش روژا خو باشه روژا خو تید ببینه بله گلک سپاس ازش خو پرسا داوی جواب بکم پشتی وی پرسه که هون کردین لدیاسپورا چی دخوازن چی دخواز دکن تایبت کردی آلمانیا کردی اروپا جبو دبستانه بس تخوازم بریاوی پرسکدین جو بکم بیاوه جبو پیش روژا پاراستنا ناسنامه یا کردستانی بونه پاراستنا زمان و چند کردی دیاسپورا هر کردک دکاره چی بکه تکی جان خباتان آن هولدانان گرینگتر دبینه شخوا اون دناب یک خباته دانه هر کردک دکاره چی بکه لدیاسپورا براستی بمليون كرد لدياسبورانه بخاصي بشا كردستاني بهتر لدياسبورا دجين ام دكارن چي بكن يكو بله از دبیم قی هر کردک بچاوکی بچوک لخوا ننیره وک شورشوانکی لخوا بنیره دهندره خود شورشکی چی که نبیجه از بتنیم از تشتکی ناکم تشتیش دست مروته مروف بکه چه به هگر سترانک زاروکا بجده و باوی خوشکالو پیرکا خواه جبر کربه ازبر کربه بلا بنویسه بلا قید بکه بلا بکه دویکو ام بر به هف دبین ام بهتر هف دو ناس بکن ام بهتر خورد دبن ام کاربن سازی آوا بکن جبر کو ایرو روژا کاری سویله چه قاس کاری سویل خورد به او قاس ام دکارم باندوره لجواکی بکن ام ایدئولوژیا تفلی کاری خوانکن جبو خاطره پارتی پرستیه و ایدئولوژی پرستیه ام کاری خوی سویل و زمان و چاند و کلتوری ام خرا نکن ام هیدی کاربن جزاروکی خون را بخشین زاروکان و دبستانیم بکردی ام فیده جوی درفت سوده جی ورگرن کو ام لأوروپا ینه کو گلک تشت لولاتی من پیکان و لور پیکان من پیکان نم بکاربن وانا بپیش وخینن بله گلک سپاس ما مست جبو آگهداریا لسر کارو خباتا آدار شوله دبستانا کردی آگهداریا کو ادامه اتخوازم پرسا داوی جو بکم هون جی تماشاوانی ما چی دا خواز دکن هون دخوازن چی بیجن لسر کارو خباتا و یا آدار شوله سپاس جبو و خوندناوه از دخوازم تشتکی بیجم درباره زمانی کردی نجبو آداری شکرم آخوه لزمانی خودی درکبن لمالی بکردی بپیبن بلا زاروکی وش زمانی خوش شانده خوش کلتورا خو حزب بکن بلا فلسفه نیارم نکه سریوان فدی نکه کو بیاس کردم جوان روحانی بکن جوان زلال بکن و هاتنی امکارن ام بپیش و بچن و اجدیو باوان جی دخوازم کسی کو لوراد جی جبو ام بکار بن بهتر خورد ببن ام آلیکاریا کردستان جی بکن ام تکیلیا با اوروپیار آوا بکن ام دوزا خوبوان بدن ناس کرن ام تف پارتیه اوروپیا جی ببن نشاشه ده قند سبروجی ده ام کاربن ام جی ده بریاری ده قراری ده ام جی کی بگرن بله گلک سپاس ماموست آجو آمین جبو بشتاریا و جبو هستو هلوستا و ده کارو خباتا و ده سرکفتنی دخوازم بارك سلاف كومك سلاف جبوه وجبوها مخبات كارين آدار شوله جبر حتاور سركفتني جوارة دخوازم مالاوا أبابه دستو هستين وخوش بن جبوه خباتا هجا وز بردوامية خباتا سركفتني جوارة دخوازم هر مالاوا أبابه گلک سپاس جبو که هون بشتاری برنامه مبون سپاس اشتره وش خبرکارین دنگه دیاسپورا ره وش همو تماشاوانا ره
بله گلک سپاس امات داویا برنامه خواه سپاس بو والما تماشا کر تماشاوانین چارپل مدیا هر به مربن برنامه روژ آوا پشتی مدست پیده که ده دقیقه شونده جی چارپل مدیا نختن به مربن سپاس بو والما تماشا کر سپاس ما مسته سپاس تماشاوانین هجا ام بیجن ایوار باش کردستان